ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, inshallah kan ba so ngene wa baya hadith neji enyano ye wolo ni Imam an-Nawawi hadith jine bwana ne wala ke shi 40 an-Nawawi hadith ne he wolo ne he hadith balo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enye wi mo ko me wi mo ne bwana ne wotola ke hadith nyuma je ke nyu وكان كنكلين حديث ولا ويا كنكلين حديث أنا وبا حديث نيجي نيونو سيدا مو نيو كنكلين حديثين إمام محمد بن صالح على عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له يا ولوميني وكان يوني نيجي شره 40 النووي إك حديث الأول نيجي حديث إنما الأعمال بالنيات أكيد نمو wonu chuma ni wochu wayinto nani nyumbo ke hiyo wonu chumo alo echu ake wonchu ne ke nu chumo ne eshishiji ke oba do machine oba so le zohor shi oyinto miye je zohor ni alo ba do machine oba so la asr shi oyinto miye no ba do machine fi Allahu akbar ke je so le mo shishiji ke ya na gbe fe boju emoji oyinto di o so le zohor shi zohor raka na afio ejweni asr hu ejweni fe 4 ni shino hasala meta no jo bana ke shan aje asr fo jo ma ko ba sole ani na kan sole mo oba nyo ke obe no e afi asr mine wo eja ko ojo moji o sole mi ni zuhur wa sano ko se no fe mi ni o sole asr ko because inna likulli imri'in mana wa ajaka ade sanbe ade sako benu chumo nina moko ne na jo moko ne na fe no ne to yin to ake mi ni ibana wo no fe ko yin to ake o so la asre na ka sole mo je asr sole mo ni sano ko se ni o sole ko ya bien se na mo ni yo hadith mi chon wo difference ni yo wo ngene ke wo ni chumo ni wo chuo ni wo fio ni je nyumbo jamoni to mo wo heju wadan shamo woni yemi wo shikamo mike ko me ene ni bi ni wo fi oje na mo keje cheremu shi Imam Uthaymin ke aka shi meni ame he shikamo ye nyongwa jamo miye kanya ba kai wo ye no ko wo keshi wo ye no ko na talake al ibada no wo no ko na talake al ada al ibada no ne ye ba wo ye miye no ji nyungo jamo no no fi oni ko fi na kan no jomo yemi nyungo e chon jomo ne ke ba habu Islam dino ne chon ene atala ke al ibada nyungo jamo dani wa al ada no ni je nyungo jamo ni shije haram ni wa je na ke ceremony bi fe mo to mo be ni chon heju ke ni bi ne ke ni eli ke ni bi ne ene me noko ni wa fi oje na je ceremony shi Imam Uthaymin ke ake shi meni ame he shi kamo ye nyumbo jamo miye ame al ada echo ame al ibada eshiji ame ni ye mi ka me heju mi ke mini ona ke al ada ne noko no ofi oni ko ofi po ni akobeje important ko mo yebo homo ni yebo no ya ye ni aloje na kan eke meni ame he shi kamo ye nyumbo jamo miye na kan ne ke maje al ada ne
echon ibada fio nyumba jamo ke hame eshiji ni ne yaye shiya ni ke ke fe yinto papa ton be ni hadith echon ke han ni ne yaye ke aye ni ne bona fe ni enahe wale ne ke janyumo ake ne ke yinto ne fe wo balo ke ayi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa bomade sanono wa fo into no jino ni mi ni nyumbo ka bawo bonyomo be no wa fo into ha no jibe ni nyumbo ka bawo bonyomo alo ya kashi ne wo a shika mo etobo ni ya kashi ma wo no le o ahia o je na etisano ya kashi ne wo be amine ya wo ni wo al adani wo je na ko chere mo ni fe mo no ni si bi amine ya kashi ne ke ama ya kashi bona fe ni mana gbomo chuyi wala lo mate si mlan ni manyama asole fajr e si bona fe ne ya janyumo bia ne shikamo al adani si akene ke yinto papa to ye chomi ni al ibada e chonyumbo jamo abale jomo ye na kana atade womi atade ne ya wode ncheke bo ama wula he bona fe ne me na kelela ke nyumbo jomi alomi ya masalati nyumbo kekeshi ya bani al-adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin o nya adam bi kenya ya masalati he nye wanye he ni samo ke ya masalati yemi woni ya masalati ne ko jalabia ne ya wo sheyin to edi nyumbo ke wo fi ne efe bia ne atade wo kekeni she to mini ke ale echo ale ibada ke hale neke shimeni amehie kanshi amebeshi heremo ye nyumbo jamo miye meni hie kanshi ye nyumbo jamo miye ame ibada ame al ibada echo al ada ame nyumbo jamo echo mini kusum to mo beni meni hie kanshi ame kusum chon ame nyumbo jamo meni behe shikamo ame nyumbo jamo mo ya fi kusum esijile ne ba fe sala solemo zuhur solemo na fole efio solemo o solemo le be ba soli echo day to day no ko hale na efe na kanoke ramadan se ne ya fe azumi ramadan ni echo kusun ku kesha azumi afi ramadan eta awure jomo yemi ne kene ke aje fe to ba le awure ne ke jibe no fi ole eta Quran kan mo ibada ni sile akan o Quran le ni yakobe he ne fi o ebe ni yakoppa kwa ke ejide ba do kai to the stand malan ke shi me people o ba na ke shi de mamu me si imam ne ba do ne ba sole mo zohre ba sole ju asre ba sole ju ele eno ji sole mo time me she ne ba sole jake le ko bi le je ne be ni le ye dabi eyi epo epa no be amine she masala che ne ba sole adi mo ko ba shile ma ne ba bila ke shi mini sole mo asole nko ele mo ko ja ha salama boda ne ka eyi be no ake zuhre sole ani mene sole mo e be sole mini wo wa innama likulli imri'in ma nawa numa hawa heshikamo dan wa baya hadith ni je nyono na hadith ni wa kanadi hadith kenklene ya sahih al-bukhari ka sahih muslimi agbojeni enye ye hadith ni lemi وكان إمام النووي الشرحي إنسان وكان فيه كجا إمام الدقيق العيدي الشرحي مي نعم إمام السعدي لو نو نيوي كنكو حديثه sorry الإمام الدقيق ابن دقيق العيدي هذا حديث صحيح متفق على صحته
eke hadith ne sahih hadith ne yemuni ni bukhari ke muslim jimoni amen ma hadith wa azim mawqi'uhu wa jilalatihi ni agbojeni hadith hiye ke shidamu agbo ni ne nokole ne hiye ya islami ya hadith ni lemi wa kathratu fawaidihi ke se na mo pi ni ne ke hadith ne ni nkoyi nto ne hiye eke رواه الإمام أبو عبد الله البخاري حديثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري دي من نكي حديثنا في غير موضع من كتابه ده كم ما حديثه يا ولو يا بخاري مي صحيح البخاري مي حديثه إبا يهي فيكم ده كم ما ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج ni imam muslim lewe ma sahimi muslim bin hajjaj la imanake hadith ne ya sahimi ne so chiwo yake shi ya qur'ana se wajini amechife wajifi yake no di bukhari ke muslim ya qur'ana se ya nyote enyo amete moniji kenkle di bukhari muslim yese bukhari ke muslim fami ma hadith ne na me kama ma hadith ko to hadith he chile akele la ke gbal muhammad sallallahu alayhi wa sallam jimoni wi e ja ke mini o aye me pi na me ma hadithi si dia nabi hadithi dia nabi wi moni amaleni ekome a wi mo shakka yemi aka nabi sallallahu alayhi wa sallam ni wi na kan to my example hadithi na ka ga aka nabi sallallahu alayhi wa sallam ka ka shi talab al-ilm walau bis-sin nyatawa ni le ibi kan kaji ni le ya china kunima ilimi ko da China ni seek for knowledge even if it's in China wan me kan cho makaranta biya ni akan fe wazi ya mimbar no ya TV no ya min ina maleni je anabi nin kenan kai anabi ka go China ya we momi because anabi sallallahu alaihi wasallam to be ni be ko ne we abe Ghana ya language mi no knowledge Gold Coast sebna na ba wole Ghana na kan anabi sallallahu alaihi wasallam abe ko na to la ka mini China shimeye shabe guna to le China awon na bi ba ke nyeta ni living kaji e China kenkle aya ni le na chono na ke na ken no je ilmu al hadith ilmu mustal al hadith ka ulum al hadith minha jarh wa ta'dil wa ilm al rijal ne kama je ni le ne no ne aka detect wa hadithi wiemu aka ci wiemu ne le la ka janabi ngo alo janabi ngo meni ametawo aya me ko na to ake orientalist ame nuchumoji Christopher e komeke Jew fo ejiame ame nuchumoji sana me bomodi akeshi ame ba fite Islam ame nuchumo na ame chumoji no je gbe na me jinshi orientalists na me bomodi na me ya Islamic countries ame ya hioshitumo Muslims na me kasio Muslims a culture ame ba Africa ame ya hetumo Nigeria Morocco Ghana ke hekume na me ke Muslims say African Muslims say ya hioshi na me kasio ame culture keji blacks jiame kaji white jana me ya he ko to Afghan ni Afghanistan Tajikistan Pakistan Iran Iraq ame ya ne ke ni na me muslims na me kasio ame culture na me bobodi na me kasio ni nkeje kindergarten anke agbe university na me ho university ame fi masters ke PhD ya Islamic studies me bona fe ne aka shi amele Islam na me chomo to the sen ame chomo ni ma woji ken ko Islam ya o bo de mo mi me muslim ni si chuan chule bona fe ne ba distort Islam bona fe ne ba fite Islam ni Islam after afite ole enile na anya ke fite ole because no na ke ma Islam e nile ni ka to afite le nile no na chon na ke fite ole no an Imam Ibn Taymiyyah ka ke shi ke abonsan ta one fite al umma ko e jio nile ke jamete ka ko nile ke jamete na ye je na chi nile tan no pa ka me gbina ka ye ko na chi nile ta no ba na ka ke nile a chi nile ta e je me aka wo le fun oshi aye nile san ye je aka me gbina la go nu shilo nam ene je ja ate sa ba yen teshi alo teshi na ka jinu ni mi na yo na ya bonsan ko me orientalism me jonye male munafiki ji ko me na me ho ka me na ka mo ko ya teshi ke nile pe sana form heche kenye ewole bona fe na brush le jeme
kuna yin shi bina ayo na kan no ayin shi na abe engineer abe doctor abe neke abe muhaddith abe hafiz din choje wono ego hafiz al imam nana na ke majeni bi ne dabi bena anyoshe ni bi efe dum na kan no bo na asaji akasa me atrimi asa masalachi e no jeno ne gba me na masalachi samo sunna ni islam akasa na asa masalachi shibia me no sa masalachi no sa gbe ma design na kan gbe ma design na ma do ame na amba fite masalachi ya la ba di no ya bi wana ne jawa history ya wolomi labadi 2014 masalachi na ma ke makaranta gbe me no ni teaching na me no ni ishe ko na be ba mete na meka kuma masalaci ga makaranta waka ajeni le ayaye ko na ti nile tan eje maka me gbe na jino eno no ani she ko kana mo ko ne hizu Quran mini Quran yi huruful Quran ne banya kan innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun kaka shi kai mene malami ni hena she jino kana mo ko ne kan Arabic aka malami ni aka nile loni ni egbo to the send mo je no professor kana mo ko ni enye egma alif ba ta abcd Arabic mi no gaga shi mene malam ni kai to the send aka shi one cheme podenche kame wo jalabia na me tesbi na aka malam ni minji malam shi nile loy ene be na gbe nile ke ashejino orientalism ona ka wa me ka me tan me fite islam ameka tun nile gbe no because he na jo na ko ochu e jama click yo o ke nile na ke twan ke jamo ne be nile na bo sa ba tun egba fitele ameden chana me wi akeshi muslim say no ni pene to wo ya mehi because na orientalist say ame no ji sana ama agenda na ma mehi ameke ba ke example ka christianity sana christianity ni efite religion fe na enu e mashi she ko ameden chama na ke religion sa me fite fe christianity egbo judaism egbo hinduism no fi ana egbo no fe ame innovations bida so ame fe ame jamo ji ame no ne fe peji islam biane na me fa me abo ame na communicate against Islam clash biane san yo ame fa me team up ene dana ma fi na kan balo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kan 1400 years ago ake e ba she be ko ni jelen fe ba abo ame na ke wonye muslim se enye no to mo be ni weku bo ame na ye chance mi na ayetuo sane ekule wo gugu bi a shofe na cho wo kuma efe gbege bi efe kenye bo anyi na ke wo chance mi na aye ni be na yole ha na ke be ni ba be ni at je fe ba bo ame na ewonye na me ke wo fite fi bia na islam ni wo kele to no kuma pe na ehwo ame ya ni le ko na to la ke ilmul hadith ilmul isnad ame ke no pe fe no ba fite le no na me yenu e ke ase kiyama wonye wo fite islam jamu akena me hadith ni le because na kan ni le ji noni obawo na no wiake islam ke neke gbalo ke neke ni mone ka se na kanile ona no wo no wi neke la ka o mali o ya gma wolo o fe wolo comfort mo islam wolo ni wiye mo jini yo me fe na kanile na na ka dictator aka shi ani na kan gbalo wiye na kan 1441 years ago lo wiye mo fe wiye mo no ba wi ja detector na kan ya islam page no na issue kana kan wi mu e kana kan nile ye jamo fa me be ko jamo ko bene ye ko nile ko bene ye ko ja islam pe wi mo fa wi mo no ba wi ja detector on ke jengbe on ke ashibalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo nimo asate shin hawo tese no no gba no je organization je afom mineke na ado ani sana na mela ni sana na meni ba ka na yasin ana meni ba ka na muluku je no ji wono ya esa wo bu bala Muhammad sallallahu kama ka je la jibu ne esa bu mpo wa ma yanbaghi alayhi ash-shi'r esa le po anoni sawake musu no ji nile ni wo yem o masala che mi ida ke min kenya ke shi nile enwe do kan mo fiamo ni chonji mo ko ke tuwe ba bo tuwe because mi ne wo le wolomi she wolo le enu e ke bo tuwe ba le mene be shi nile she ko enu nyumo ke hakule heni abanya kase nile na abanye like calculations mini ne ke na abanya fie le enu e bo mode ake e ke no ko ba wake e ya ta o shika
egule le no shika ta omoni kengme na egbele shop ko alo efe ne ke egbele ne eta o shika ka shi be ni shika ne nche ba na ke le na le ni mo de nche ba yo da sa ke na shika me na ke ni na mo ne ke no ewa moni ya hewale lewe ni na miami si ni le basic ni le to Quran kan mo ka Arabic fio yo mo no doni ni ko solo of de moji o solo ko yin machine ka solo acha zoro ba acha asir no ba ni ko gbo doni ni ka o fe na kan no fe azumi sho fe azumi fe o ba alami doni no ba nyo alami de min ke ni boden je ni ke de min ke gbala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke talabatul ilm fariidatun ala kulli muslimin ni le ta mo doki amu fe on ke muslim so far as ne ke muslim doni mo ko ne ba fe tuba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngona nabi ke la ke shi be e ba hishi ke ya to ni ne 1 week ya bona fe ne ke kase jamo ne ya wetu e be de kan hele ja fe de kan ka be ya wa ha bo islam ya wo bi ne doni ko fe o fe tuba do aka ba kase ni كما وين كابون ثاني بما دي سنة الشياطين من الإنس هيك أنا ناك شيء إن جينا لهم نقول بلا فيمو كاشي جيني ليه جي قرآن كان مو جي حديث كان مو مني دون ناك يكون واتي ناكاي نيفي بدعة وكاشي نون نيفي أبى وجيامي أكا وجي بنا باكان دي أجيش في مقدمة أكا إسلامنا جي قرآن بلا نا كان دي جي حديث جي عربي كي simini don benye kayo ewa to 5 years ne je simini don emene ebe o na bonsani ne ka yo mo jina me na ka gbe islam mu ni le bana me se no ji bawo po ni o sise no ko ni bawo ka se na bawo ne ke po no na no ko ni islam temu ni le ne ni wasa hawo imam muslim report ne ga hadith ne mo bana ya kitabu jihad ناقب كتاب الجهاد حديث نيو جنجي إنما الأعمال بالنيات وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أي حديث كمني أمدي مني مدار الإسلام the circle of Islam حديث فيه بني تو 40 الحديث كو نيو بنا أكو مدار الإسلام أي حديث يكون إنيو إت ني إمو إسلام ننا تو إسلام فينا حديث نيو كان نيجي كنكلنوني إجبي إذا إنما الأعمال بالنيات قال الإمام أحمد بن حنبل والشافعي كإمام الشافعي رحمهم الله نموهجوا لإهامة أمجي بنامة كاكشي نكي حديثنا يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم إذا حديث إنما الأعمال بالنيات كإسلام نيليا كأجاميته نكو يكومي aba chon shishi mingi na mecho ka ja islam ni le miete innamal a'malu binniyati eko ekome وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه نيلي نوني يو نيلي ميجي no twi ba he ba wo mi no lile ba ke no gbomo choke ba tuni ene ji no ni mi Allah subhanahu wa ta'ala tawa at-tathbit bil qalb wal qawl bil lisan wal amal bil jawarih o twi ba he wo mi o lile ba ye o dase o gbomo choke ba tuni ene noji no ni le fe ni le ene pe ni ji no ni yo mi o ke ne ke etene twiye sane na awie no jinne hadith al a'mal bi niyyat ba mi ake onu tuma do mi ni oyinto no imam shafi'i la ma kaje da yake kake shi annahu qala yadkhulu hadha al hadith fi 70 baban min al fiqh ike biane ke abote fiqh umiye ne ke hadith ne lepe enyo e ko 70% of nile na awie fiqh umi. وقال جماعة من العلماء نيل لو بي يامتي امكاكشي هذا الحديث ثلث الاسلام امكا حديث نه اكو اسلام كادل اسلامي اتي حديث نه اكو اكومي واستحب العلماء ان تستفتح المصنفات بهذا الحديث نيل لو كاكشي اجي مستحبي اجي nokoni asumu aka kajo ya ma wolo e kenklen hadith no kaje shi jina ken hadith ne hadithu lil amal a'malu binniyat
ومن ابتدأ به في أول كتابه مني كن كلينك نك حديثنا حديث يوم كده قال محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة تايم أكمل موجين كباشا تابعين تايم شي مني كن كلينك ما حديث ولو على ما ولو نك جنسي نموني نجيب مني سنة عوية نمو جي مني كن نك حديث نج ولو ما شيء نجيب كايشي وممن ابتدأ به في أول كتابه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى الذي إمام البخاري الذي كنكله منيك با حديث كنكله مولونيك نك حديث نبا كنكله. وقال عبد الرحمن بن مهدي لويك هكذا ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث كم فياموني يانا ولوي اجيك عليه أكشين أجي هيقولوا ما نك حديثنا إنما الأعمال بالنيات تنبيها لطلب على تصحيح النية بنا في نك مني يا كان يقولوا نك يا شون لدين شيء أبون أجين توي سامو كماني يا كان يقولوا ها inshallah waina minchimo ka gboje ne ken hadith ne yo fio page no waka ne inshallah to be no waka adi waka o ba na tunu waka de imam se fe awie mon kwen ye ne ken hadith ne no kwen o ba ya afi mu fe ken ni ramadan ba she ko no wagbe ko na inshallah fio no waka ne ya yinto ka tui samo mi won bi Allah subhanahu wa ta'ala ka she wawo ni wa meni wo fo ni aye wo de eche ken klen wa meni wo bo to ni wo kan yo wo de nche wo che wo tui am ken klen wo je nye ke heche كمينفون كمونوكلومو كده وتيامي وسا وتيامي كان الله سبحانه وتعالى وجه وتي كده الشركه كبدعمي وكانكو كفتا نيمبو وتيامي وكاهنكو ويه نيمبو سي وتيامي وسا وتي كونكلون كان الله سبحانه وتعالى وسا وتي مي كان اسلام وسا وتي مي كان ونيمه كووكومه مeni bole wasa وتيامي كه otwi mi ntie hewale namomi okofan yami otu mi ntie he wale na momi okofan yami no na to like hypertension because me pino na akese am chiche ete nwene ke dia ka mete gym je na mete na me awo macho na mebo me so na me load ke wa metu ya me so me ke wa metu na mechiche ye onwe mene ena shika mene na ninamo etu ete enwe na ni mene watale neke etu ete enwe na ni mene ena ni le neke etu ete enwe mene fe graduate etu ete enwe mene to ladan mene ye imam mene fe da elo me so we kan ye ti enwe neke bra gwa ga hypertension gbele high blood pressure HBP high blood pressure keke agbomla wana ke mo fia mo na etu mi nchi e jama ke okwele ajo ba pale shi wa observe le nko ba na ke shi ena afi nyume edwe keke egbo ena afi nyume edwe keke egbo kono la waka mgo ne 80 years jene nu dan jene efon jino ne ye twimi obon ni kono mgo ne twimi ntie bene da ona keke na wale da wana keke to mgo ni ena 60 years shiko kwele to mgo ne 30 years alo 20 years etwimi ni nche wallahi ko twimi nche no go bani ngo to mona kan o twimi nche no buo mo fiamo kai seke lo po buo le o twimi nche ni dan to lo po den nche obuo le o twimi nche to de se na keshi o ba na dan to lo ne to dan je no ba chile nche shi o ba mo le kele ba ta shi o ba le ni ke shi o ba tumo he ale ke ashi be ni he ba chile le ni ne o kele ba gbasani wallahi ko twimi nche o fi ado ake ha onyemme wa addu'a ko ni wato ya qur'ana miye ameka aka heyeli lo ken claim ameka shi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya allah won bibo no ke heche e ka wo twimi ke hameni amehi obonyumba ameyo ni wasa wo twa me ha wo ne ke hadith ni e fa ke shi e ba fe tosemo ke ha wo no pefa e ja ke omi ya fu moko omi e fule enyomo e waja ke ton nyombo no ni komi ya hye moko ye omi e hye ya ja ke so nyombo ene no jino ni hani twie e chon be ni Allah subhanahu wa ta'ala tawo to resana ka nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama e ke moko fe moko ne ba hegbe ma de san ni na mo e ya meshika siye oyi nto miye o ya no ya fitele corruption o ya fi o ke ajofu o ya fi no ko shiko ya pata hiye
e ka nyuma fitio na kan shika we habo na kan shika fitio ni mo fia mo ne ba he enyema ni na mo si eyintoji bona fe ne sale ni mo dente sa ono e habo ne sale ha me wo yinto e pe ona ka yinto e mepi ona mepi yi o ye ni na mo ye gbomocho e wale e fitemi ne o because the boy yintoji mi ni o fitemo kuno o je nsa mene because of me o sa me komano o yintoji me komano esa ko no nyemi bi ko na ete no enwona ofi ado e hale kanyu esa ono e habo ko na moko ne ye no ko no be ko e keke enwona kan abosa ya abotu mi akashi mene ni mene gelefeje no keke ofi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi no tu mi ete clear ya no fi ado e hale o mi e shehi wallahi anyway practice ni because me wo gbomocho enu wo yenu mo ebo adebo e komeye mi na kan adebo amedi me na me control no di neurons the science na ka tell me neurons na kan neurons say they are neutral amelenoko shinu wa program ma ke bobe febe no wa program ma na ka jibe na me ba chon wo ke o program ma ke hechen ona me ne ke hechen ame kasio ame ba na ba kasio na me leo kamele na kan jibe no chon omi yi ekọ fun ahun no tun efun boden cho tun efun no ja ka so tun aye nike ehye ko no use na kan ni do boden cho bon train mo kan no conclude bon gbe conclude yi no yi mo am tun dormant ehye am tun ni do na ehye ko they get diffused by cells ko na tun like the glass cells your science me na kan glass cells e ba ni ba 4 na kan no ke joje na kan neurons say gbe ame diffuse ame ke ka gbe new neurons say bon shite ke ha twin chemo ke ha mosu mo wallahi ko na onyemi ne machine na kan wonyemi eko e da ko femi to yemi e bi onupa ka afie enyope ke ngele bonya ba ga meji onupa na ya chon mi ehia de ma wallahi mi ke nyo bote beni e chon mi beni won ye ehia me beni machine ha mo ko ni e se ko afie nyuma edwe ke ehia de ma wallahi le mepi ke woku mepi na ya blochi for more than 30 years ne sama ko minja shile Ghana na eno yo wallahi ni na hia ye mi ehye ya hu ado aso ni fi ha le wallahi o mo de because ye hia papa na mo mi egbe ni anabi sallallahu alaihi wasallam ni bi de ka shi arba'atun ju thalatha min as-sa'ada wallahi innaha min as-sa'ada ni bi ejo ko anabi ke ko na kan ni bi e wallahi ye mi hye mi aje na mi kenkle ne ke hia papa no ni je nyo ne ke no ko papa no ba nyo ta no opongo oji omi ni bia na won use chonde no ba na chonde papa correct one ne ke nga papa ke neighbors me neighbor lo he amonko ba una me papa me na me bole bu ke gbe me papa ji ame wallahi ko na hia papa no ko papa ni no mo ke job ene sa no chonde no ke ja nyomo wallahi mi hia so ni na he wo ni nyumonye ha mi dwemu ke ha bone ba fe ni na kan hia na ma within 1 year e ba nye na hia he se 10 times alo 20 times le den che ni fe projection bi wa mi business student wo jimi je science student pe business student wo ni fe projection ala ni ke ala le den che ne ba mala e month pe shika ni ba nye jemi e ba ne e month pe alo to a year enu shi ni ke share screenshot of projection e chonle ni share chonle ya nomini le banya na kai se banya na because ni in fair projection a month per e banya na 51,000 Ghana cedis ole benji $500 million ya no hu mi hu ekole manya na 10% ko alo 20% ko ye mi no le benji every month e shi manya na 200 million ya jempe no egbe ekole menu chuma ona mi share ni ya na ye na kan no na efie mi wallahi nyumode je ni ya mi na kan jo mbe na kan jo mu Dwemo ni wakati jaka waya question aje na kan dwemo ni bana kan nyumba fema na Muhammad kan ilhame wallahi ko na mi hye mukuno ne na hye nyumba abo eku ono bka ko na ono ba fe no nyuma ha o twi mi nchele hadith ni je nyo hadith Umar no Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu ايضا
سيدنا عمر كاشي بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. حديث الإمام مسلم جموني ريبورت حديث يا سيدنا عمر رضي الله عنه إنا ريبورت كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم إدي سيدنا عمر رضي الله عنه كاشي بيكون وكبال محمد صلى الله عليه وسلم وبواه وكلتاشي بيكوني إذ طلع علينا رجل ni nunko bapue bien istala nuwe bapue je ja ana je ni ebawongo epue ye gamiun ka kemo ko pue shiji ole ebami beno na no modo moshi ni nunko bapue ye wono na description amelemo mo bapue amelemo no woni kiake shi na description ni mo keba benimo esu yone eke shadidu bayad thiyab etaleni ewo eyam futa شديد سواد الشعر انت توه ادينتون لا يرى عليه اثر السفر ona gbefan okadie safar ya bi ene hiemu alo mokone fan because e ba wi aka won lele hu o ake mokone fan gbe ke e ba se onwo ba na ke ida ke mulu epe na ne alo ente alo ba na ke lata ko e chala alo no ko ba na san ko ye ake mini mene ehie keje eko kemba bi ene wana na kan san ye nche keje gwen ke bayishi wala ya'rifuhu minna ahad ni watemo ko hunlele shine kenu ne ba domoshi hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ni ebon yemo kemba gbalo muhammad sallallahu alayhi wa sallam hiye kiashi be ni ebata ehie فأسند ركبتيه إلى ركبتيه نيكا كانتو باتشاك بالو محمد صلى الله عليه وسلم كانتو على فخذيه نيكا نيكا باشوي بالو محمد صلى الله عليه وسلم إشوانو وقال يا محمد نيكا أو محمد أخبرني عن الإسلام بامي كنكو إسلامي شوامو منو نيجي إسلام jena nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bon le na jemu dan wo ba shon na gbe gba lo chon akeshi moni e ba ngone leji jibril alayhi salatu wassalam leji bofo gabriel she ba ke gboma de san esu nam jibril alayhi salatu wassalam di gabriel alo bofo ye nyumo ha me he wale ni amenya me ke chakyo ame he adebo e ko klome shame je hinji ame ni je ye ji ame shikam nyumo sumo nyumo ha na me chakyo ame he adebo ko klome to be ni ngwa ha samatan ni di jin amehe wala na menyo amekechake amehe na kan no gboma de san ni di bofo enyo echake he bofo ba anye echake ne ba biboni bofo ba anye echake ne kebo e ba hiye keje bi eken ya eko tamo onya anyoko
na kan no jikaji nyumwa de tule bo bo fa ma mafie na kan maje ni bi da tumoni shi samatan abonsan ni yo samatan ate ama mafio je nyumwa fa mona eshiji abonsan ni jinni e ba nye echake ehe tamobo shia ni nye yo mi ni shia no yo mi no le banga anti akwele ye shia mi ni bono e bono tan be shia oba masalachi alo taeko ne ba ke e ta onoko ye tuemi ne ba ke anta ko la ka waka bono ni yo bi ne wole bogboma fon o ya no yakọ ne e ba du sika ye tuemi alo e ba akọ no ko ye tuemi ne ba ya abata ona kan ni anti akwele ba bote jemi ne ta ona kan no ena ni na mo hu ne ba bote tuemi hihye ne bo ko je masalachi obi fe no wa fe bodi mu no o wakọ be fe no wa ga bo na abonsan hu amenya metaka amehe mokofi amanya metaka mokofi mokojagbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam amenye amecho gbalo su si ebanye chomoko konklosu ne ake no le gbalo Muhammad sifa a picture ewo ebanye chomoko su ne ba kebu elamu olamomi alo fam ya ke si le gbalo Muhammad enenyi wo kana kan hewale eha maka amechoma ame na kan amefe ka ke ha gbema design ebanye chon hebo ni ekeyo ko ba hisi mepe be me fe na kan ni eji kaji moko gbo e because amenya me chon me no konklo fe no ni nyumba ebo mo eshiji kaji moko egbo mene ebanye chon he na kan mo ne ba me shia na kan gbeke no me tui me chola ke shi aloga me chola ke sisa tui bia we mo no di sesa echake to be ni game ame we mo pini na kan Ghana me yo je gama we mo no ida ke fantini alo tui ni to example wajani e ankro me ke gbe ye je gani tui we mo na lo asante ma we mo ni alo akan bia we mo ni nje korokoro yen chicha no korokoro no di ankro ale ba ke efemi oturumu ejiji eke eduna damishi echon ese eke damishi turumu atwiwie mo ni de malaka wono nshilo wa gama me yemo ji combination of borrowed languages na cannot twi mo ama me yemo ji ni borrowed languages ni gama ni yosu ke ganhe combination ke absana me ka shi e bon femo amekwa ga shi ebiji je gani before you money no it began ene wo cho sisa biamini echake noko echake he noko eshiji mene ashima she gbogbo mene kekele samata jinnie because we fe ni watasha noko ne he was actually qarina jinnini baloke mo fiamo yeku na bila kele we yeku leke kejebe na afọ gbura kebe na anyebo ka na afọ assignment na bon san ke hala ke ba feji sa na enyo sa on ka shi beni ba so ka fe kejebe na afọ leji mo na ke bia me na ba afọ no ba pu eneke e ba mia o ma we enyo no fo ne le ko be ga fo mo no fo no ke cho Allah no ko Allah no ke cho Allah na Allah we helebo ene wa feke hanye keche ake ka fogbe ke amewol na mefi addu'a ko halu di u'idhuka bi kalimati llahi tama min kulli shaytan wa hama wa min kulli aini lama na fe ne ka addu'a ke halu ne fi protection ke halu because abun san ye jeme ka fe ne ka addu'a ne ala ake ne nye benkele yesa ele oye no fia no jahe ni ke o ya ofi addu'a to ya bote mo se o ya fe ne ke he ko me ni ko ya bote ne nye bote jeme because of ya addu'a of solemo ne nye no peji no ni se lo oye no fia na ka shi bi no ba gbo bia na ko gbo enye bata enye e ba to esu to mobo ele ogbe no ke yo ele efe no chomo e ba nye yo okunyoko ngone kele ba gba sani ni bo kele gba na kan time e ba nye je echole la momi ne kele ba gba na kan sani e pepepe ni ke ke shi hu e akele on jahili ni ele no nje ba ke shi enna bo la mo jo ke de la mo kito no ke shi ashima shi ji mo ni gbebo ka ate won jema ngona ka acha sisa jama energy no ni ba karina ji mo ne ba ton ebo ne represent obu e ba nya shi bia ke akumasi ne ke mokuba afọ ejeme jinni ni abonsan bi na afọ
e ba nye to bo e ba fe ni bi fon jimpi na wa ka ei inna lega ene wonu kopi twi ma me to bo saman ko gbo saman o tan mami obeno guna so le tum bo no wa ko so wa ga agashi kaka ana jahili ji kwa me ka mala fu ameka che ka mo gbo 40 days ni wala yen lemi e ji no ji sisa kai me na bon sama mala mfo ni abeno guna ka islami aba otofu abena ka abena no ko na ka ko gbo abu wa contact no abe 40 days go no hien ni ono kawe ameto me amasa ke me to zafi on 40 days ameto aka organize 40 days adwa 40 kwana 40 ame fe 40 days na me ka ame aka na ame yasin amaleke muluku amale na me ka masa ya me na tushika na ame da 5 juloi abana kono na ga fumbo osusuma yen ga 40 days na aka je sane abote ni na mi ne bado wallahi na ka karatu ya me ka ba wo wa fe karatu wala ka malo na malo won challenge ma ka me ka ame mala abana kono ga juloi ni mo fa na after 40 days an robber the mala na after 40 days an robber the juloni no work men if any ka Christopher akpe nka ma ka shi keji wotem ko gbo emusin sate na me back after 7 days adua 21 days adua 40 days adua nya na meta ashi ne to police juloni ebe owo jiami subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ene wakawe hadith beni jibril ba ke gbomade sa so ake ne chake non wo wie beni he chake moyo alo mu'mini be don wa wiye he wa shakwa hadith den cheno subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk